Kalama e whiawhikoen, tau te whito ki he koloa wholofola, ka au mai ngā he pōpaki hiwang. Mau hanga tueni ki he report, o mau momoi ato e tamai e ki, pa ke tāpuak mai e hawhiona, a ho whaiwhekau, ka au mā hono kai ngalotu, e mo e ongo, e omi o whelawei, e mo e whahok whatongia o whai i e Niuatoputapu. Take mau tolu i he whiawhikoeni, ia sisu Christ ko alo ka ko mau fa mo oi amen malo ange whainga marie ki he whaiwhekau ke hoko atu Mada mau e whiawhini kai o kore ke u whanga ngai whatapu tō peku o sura whaket pe me tungani Kata mo ko e whainga mari ko ni ke u o mea I haongongo, mari poti. Whingak pa bo e ngā ue ko e asiasi o ku whakahoko pia me I Niuatoputapu. Tau whamalo ko tō pe ki he otua I he tataki kune whai O lawa I ke whakahoko rei a e ngā we pia neongo e ngahi pore. O e ngā we pia me he wahe whanua ka ku wahe whiawhia. I he iro pau a e kau mai e lau maari manioni o ni hanga o mea ngā we aki au ka maa e ka inga. Ki ono teke ngā we I he wahe whanua. Ka rei pasten, ko e ngā we I he motu koe ni, o ku whanatau pe ki he re volo ko I e tuunga, o ku iai e kakai o e motu. Pea, ko lawe, na iai e ni na nau muaki a te au, a e whatongia, I he tau kon whakonwhenisko ni e ni mako e ni. Na iai a whaiwhekau una loto moala. Me he wafe, ke wafe maua. Pea hoka atu ki ai a nori moala. Me wafe maua ki he wafe mawha, wafe wawha mori. Pea toki au ato e motuani o ni rere I ngā ue o au mai ki he tau koeni. I he motuani ko Niuatoputapu uai e kolo e tolu peko siasi o kutaha peai o kutuu I he kolo mua ko hihifo. Ko e whamiri pe e tolu lo Tonga iai o whaa ki whamiri e whewhekau o ku longomau I pe ngā we I he lo Tongan pe kai ngatai ko e kai ngalotu o ku nau moi rerei pe pe ku nau whiawhia I ngā hi whatongia ko toa pe o ku whahokange pe mei ho tau ului ofisi I whae kono whahoko e tau ngā ue. Ko ripoti e whawhini o ku konga lahi pe ia e tolu. Ko e uraki, ko e ngahi highlights, ko e ngahi mea ko ia le lava whakahoko, whakatatau, pe mo e ngahi plani ngā ue, mo ngahi whatutu ngā ue, ai siasi, Le lava ke whakahoko ake ngā ue I he wahe whanua. Uraki na e au take anga e tokoni a e etra ko tokoni ko ni ko e waia a pena e fia lahi apito a e wahe whanua. Pe kono mo oni Ne teka ke ilo he vai whanua ia a e kautaha ko ni a etra.
Pe taimi le whakamaala ala tuai ai kautaha koe ni, ne ofo lahi, ai kāinga koe ni. I tūnga koe ne atkai toko ni, pena malawa ai, ai toko ni koe ni, ke ne toko ni, ai kakai e kolo koe ni ko wharehau, o whakahoko ai he kolo koe ni, ai ngahi ngoue, lava toko ni ki he kolo, o kai ke utuku hifu ai kolo koe ni, ko kolo koe ni u makehe ia i he vai whanua. Kono konga whanua psisi, pea me he tūnga koe ne sisi, pea katoe ue sia e whangamonu koe ne hufanga he whakatapu, koe whangapuaka, e toi tūnga whakaofanga. Pe ngā koe nau whia mau viviri koe ni, pea nei au take ange hanga e whaiwhekau o whakatongai, ai tūnga koe nei ai, pea tūnga i a kore koe ni, pea nei tari rere ai e tura ke oange toko ni koe ni, pea nei whia apito. I he taimina kua oatai ki he vai whanua i he tau kōsi, na e whakawhetu taki mai a e whawhonga pureanga ko ia o he taimi ko ia ko vātau hui. Pena ne matala noa, whatawe mo takilo tupa ne whakahoko mai ai a e whamaro lahi. Ki he siasi, pia mo e kautaha koe ni, i he nau ilo whapapau koe kautaha de siasi. Na nau whakaamua ke aha ngai tokoni pehe, ke au take ange vai whanua. Pena ulawa peke u whakawhetutaka te nau tolu mo whakakato, ko pau peke ngahi whaunga, mo ngahi makatuunga, e malawa ke whakahoko, ka toki lawa ke whakakato ai tohi kore ngahi tokoni koe ni. Kai ke, ulau whia lahi apito. O no ua e ngahi highlights, porque ngahi ngāwe kane lava whakahoko e vai whanua. Kāinga, ko tau pōpua kia tau kosi whakatoa ia i he vai whanua koe ni. Tā noa pia mai taha e kau whaiako i he vai whanua au peke pure ako. Ne tokoni lahi ai kau whaiwhikau ki mua, i lava ke whakatoka ngahi ngāwe ko toa pe ai siasi. He nā au ka tuunga koe whanau koe ai siasi, ne hange koe na e lome ki nā nai. Pe au ka taimi ko rea kovi, pena e whakakaukau ai ai whaiwhikau, koe haa mea te ne lāmai o whakawhetu utaki. Ke lāmai ke solova e paloparema koe ni, he ko hange utunga ku tau whehi ai, o whehi ana ki nai ai siasi. Pena mea ngāo e aki he whaiwhikau, ngai poako whakahoko ai, koe tāo ki whaitokut, lere aki i atu ki hako anga. Pena kamata hene ke alu pe taimi, whatupulaka e wheohi, lalanga re vai e whewei aki me whapaapa. Kamata rewa ke ne holoki. Ai ngahi wahe koe ne langa koe ni. Pero nā taimu nā kutungu tātua ki hene ke vai whanua, kono mo ni nā ku inua e melie. Panengo ne kei lahi pe ngahi ngāu ke whe mau. Kana e hoko e ngāu koe ne whakau ke whewhikau ko ha matapā ia. Ke ne whakawai ke watu. O i kai ngata pehe kau ngā whapureanga. Ka ke tari lere au he kolo. Ko mea nā kuhanga o whiri ke ukamata aki, ko ku ngāwea ke e friendship ministry. Ko whenga ke u whawhetu taki pa mo e kolo. Ke lava ke mau lalanga ha wā whengāwea ki, te nau lava ke nau taitari lere au. O ku fu mālohi apito, ai lau siasi e vai whanua koe ni. Pako whamoni atu, he te lotu ki hei ki, pa te whalala kei pa te alo whai e ngāwe, o whakawa mai matapā. Pako wai whiwhia la, wai wāofi, pa mo e whawhonga pureanga,
ne mea ngāwea ke motuani, ke ngahi devotion sa ngahi potu ngāwe, lava whahoko te ngahi lot ke whare mahaki, o i kai ngata pe i he ku aahi aku koe whewhe kau ki he kau mahaki, ka nane o mai ai whainga marie, ke u whai ai he moni te kotoa pe ai lote whare mahaki. Pena au fia lahi au pitu, ai vahe whonua. Pai kai ngata pe potu ngāwe koe ni, ka koe potu ngāwe ako, nana ome ngai whainga marie. Pea taha ngai whainga marie koe a, nana au whiria e motuani, ke u malanga e aho koe a o korisi. Ono tau whātoru, i e mahina ko siulai e tau koe. Pea ngai mea koe na whakahoko koe ni. O kulawa ke whatonga i e tau pōpo aki, whakataha mo ngahi malanga open air, na e whakahoko, i he wahenga, na peku tai rei aki mautoro. I ngai wheitu ko tō peku mau au ki ai. Pea he kuongo i ka mata ke holafa, ai ngahi, wahe koe na e asi, lava lewa. Ke u whio hi wāwhi mo ki nau tolu, pea whai ai e whakawhi. Pea nau tari rei o au, ke kakai tō lahi mo kakai maalunga he pure anga. Ai ngahi whawhi koe ni. Ko taha ngahi whatongia, lalahi na hoko, ko programa kai mo ilerei ko ia o dua ki esiasi. Whamalola hea tu tangai pasten, ka maho ti mingawe pe me ofisi. Ko whamalola he ki he kai ngalotu, he na nau whei lau o toi tokon, ki unu whakakata programa koe ni. Pena fia mau pea e puri ako ia ke ne mea ngāo e ki au. I ngai porokama e ako. Pakotaha e ngai ne fia ko ni, na ne whiri mau pea a siasi a fitu, ke whahoko me kei a ngai porokama a ahi. I ne kumi mālohi moha poupou ai kakai, ka mo i ngai siasi, ko i ngā koe whanau sivi ko ia. Pana ne whiri mau pea ho tau ki siasi. Te mo toki mea pia ki ai, i he ki vitio e toki hulu atu, e ngai programa koe ni. Pea neongo, a ngai tau koe ni, tau e ni ma koe ni, koe toko hono pe, mahalo pe te mo whehu ia mai koe toko hono pe na lava baptaiso, e whahai tau e ni ma koe ni. Ka kohono mo ni, e kau konferis, ka maa siasi, o ku kei lahi au pete ngāwe ke whai keri. Pea ko whē mao au homo boubou. E taimina ku whanonga e ahayang e timi he tau kahau, e TPM for Christ. Was whahoka siasi, pau mau teu ke mau tokoni. Te whalahi mai ngahi ngāwe. Kono whenga, ke whakawhengi mai kakai ke tau programa. He was ilo me ai taimu mawhahoka tau malanga i he motu wani. Ko hihifo Niuatoputapu pe, ko nau tolu pe te nau hau ke tau malanga. Neongo swai ahia ki vaipoa pe mo wharehau. Ka ko hihifo pe te nau hau. Ko mea whaafiri ai pe ai holo koia, ako marunga koia o Niuahai ke whakahoka tau malanga. He neongo e alu e pasi. O whenga ki o mai kakai, me me hongo kolo koen koi hahake. Ka koe tokolahi, matora di koe tokolahi kakaia ko hihifo pe. O koe ke uhinga koe ni hoe ke mou, ke hunga, ko rekomenda ta hihifo ikai. Ko pau pe ke whakato e tau muang mo i parani ngā ue ia, ai TPM for Christ, ke tuuhi ha kolo koe ia, o kai ki asiasi a fitu. I he ngā wala he koe ne whakahoko, kua si whai e ngā wāwhia me kakai i vaipoa.
Pea mo whare hau. He kua si hūwhia he kau taki lotu ia. Hūwhia he pasene mā mo ngā ai polo kalama. Hoko hoko. Ko kau whai kau sa Tonga. Paku ai e influence la hea nau mo ui he nau taimu kai ngata pe he fulere po ba ko te ya o ngata to ta no na to mo e kia o kia me mo whakawhehu ia I he lere a polo kalama ta tau pe a kia ko toi tapu pa mo maranga koe e aho peti kosi umna whehu ko fie au he nanga whakawa mai he kuilo una hanga omi e whainga maari ke tala no ai mo ki lau tonu ko mea umahu inga ki o te au. Ko taha ngahi mea na e ngahi ngau e lawa ko kau talavou. Pako kau talavou ko pore pore. Whai e lau pehe whahai haka siasi o moui molo moui ko ne kau talavou. O tokoni lahi e kau talavou ke ngahi ngau e kolo. Ko whono ko toa pe ofisa kolo, vāo whi apita ko ofisa kolo. O tū utawhaki e kukau talavou ke lau tokoni ke ngahi ngau e lalahi e kolo. Pa kai ngatai ko ngahi ngau e koe ai Global Youth Day le whakahok pe aku whakamalo ia e ofisa kolo pe mo e Tongatapu le koe a vai whanua ai siasi. Whamatala ia te ngahi ngau koe ni pa unau fie la. He unau whe mau tokoni nau tolu. Ke whakakato ngai whatongia koe ni. E tau kosi Hako mena ulawe koe kia wafe maawana baptaisa e toko tolu. Porque tau kosi pe. E tu baptaisa e toko tolu. Aia koe whanau pe nea siasi. Pe lava pe heni ke mou tala heni kainga. Ai ngā ue. Nei e toko ua. Whamoni mo toko tolu. Pako ilo pe heni ihi koe na nau mua ko whakahoko ngai ngā koe ni. Koe palo pare malahi koe ni koe ke lava e toko taha koe o kune whai e whiri koe ke le whaboni. Koe taimu ne whoki ai koe ki api koe taimi o palo pare mai. Hangena mō mea koe ke he ripoti koe a whewhekau koe o niua fōu koe palo pare me tatau pe. Pe whamore more pe he ku ngā wea ke a ngō siasi koe ni. Koe siasi katorika pe a mo siasi Tongatau na o una fou e fonga tatau. Hange ko mena ulave koe ki ai, whe maa ulahi ho mou lotu. Taimi tatau pe mālohi tau whai e ngā ue, o toi mālohi pe. He wā taimi unau talamaina tō oua whai whakau te ke toi alango ko mau api. Ka he tūnga koe ke ai ha holomui, o whakakau I ha whaunga taha e lava peke kei whai ai whetutaki. Ko ngai pōre koe po ngai challenges. O ngā ue I he motu. O kai koe ngā ue pe, ka koe whemau pe he whai whekau. Whamiri koe ia he whai whekau. Hangai tokon. Uraki. Koe re lau siasi. Fu malo he opita. Pako o silave pe ki ai. Kono ua. Koe tō taha koe wakahe mahina. Pe mo whakata e pau koe a koe e wakapuna. E uose e ngahi lau mahina e o te kianga wakapuna. Pe aku whamore more pe koe ke hoa ngātu kua ki. Patu ngau koe lau te whasapate. Tō mui anga mau pe mau re soni. Ka koe palo pare mai a vai whonua. Kai ngatai koe unstable koe ia networka. Koe taipek uhalahi ai. Mate apito pe networka ai. E whawheta.
e unu ke unga va au fi ngai ko ka taki lotu ko ia ngai sia Tonga fa fe ka pure sia Tonga fa fe ka pure wesilana na utai le wa ke arange o ngau e ke na me ngau o lava e fitu taki mai ki hen kai ngatai mo ni apito pe ai e motu ka kwai ko habe fa ka tokang o mau inga mau pe ai pore ko ke fatongia ko ha pe tunga ngai pore tunga we ai vai vonwa te Filipe neonga wai lau o pehe pa ki te hawhi tu ia te tau ka mo api ka kua ko i tau toru whangatako a whaiwhikau whepe whi tu ui koi ki ai lau pea ko api pe ka ke lata o ku iai e eiki o ku iai e otua koe mot whakao fofa niua motu whalata toi pe minte tolu whakao si o kua ngahi mea uwhia mau ke ko uhen ko lawe uhen ni kai nga niua hen ko tau whare lotu whia mau ke mono mono le lava pe o pena tu benga hi mea pau e toki asia te tae tangata eiki i he ki video ko tangata eiki na le langa whare lotu ko le komeni ko motu a dai wesia ai ko ngalahi e tsunami pa whia mau ke whare rei a Quinquennial e tawhako ke pafrumu mangai frame i koe matapa pe pehe foke a absasi whao si o whamalo lahi at kani moutoru ngai toko ko tope mangai lotu pe ko kore pe ki he kapita whamumore ke le hanga o huru i mai ki whai video malo
Malo vito, whamalo ki he ripoti koe ni pe mei Niuatoputapu, whamalo ke whaifkau, kau maa no kainga lotu na o lava mai pe mei Niuatoputapu, ma ko tui koe hongongo whalotolahi, ma hongongo lelei o ko mai o whelawe pe mei tau ngā we i Niuatoputapu, taim lahi, ngā he wheitu e ne o manawahe pe iri fia, ai ka o ngā we he taim lahi ke whakaukau ko hai kai alu ki Niuatoputapu pe koe niua. Ka koutui o hanga he motol kou te ke au ki ai, koe tā puaki. Ai ngā we pe me he wahe whanua Niuatoputapu, taim na mau lere at kei o whakalere malanga whai o ngeri o, ke ike o bida kaureka koe ni ahon, na o aunga ki he ngā we. Koia, whamalo ke whaiwhikau ia ha whatu mai ki tau rekoti ai ripoti koe ni ai whanua Niuatoputapu. Tu mai wa popou ki ai, popou ko ia hika ka moni ma, tau whakapasi e rekoti ai ripoti koe ni ai whaiwhikau malo pito temsi, kau mai family. Koe tau ripoti whaku tak bindi tolu noa pe. Ripoti whakao si ben, pe tau whai e kia. Aia koe ripoti ni ai Vaini Eua. Pea moe tare ki taeni ko whaiwhikau sop. Tai tale lei koe e whaiwhikau e hoa koe ni. Kau mai kai ngalotu, Vaini Eua. Amna ke hoko ato e ripoti. Malo. Kore peke u whakatulou atu pia moe whatapu ko kamata akia e whiohi angain. Tā mo kua e whainga maari e koe ni ke u whaau atu e ripoti pia mei he Vaini Eua. Koe hui ko ia ke alu o tala i he wahatau whakakonferenisi koe ni. Nai o ngona ia i he wheitu kotoa pe i tongani kotoa. Pea kutui ko hono uki o e alu o talana hiki ia he ngahi tuunga kehe o kamata akia e alu o tala ki hoku family, hoko atu ki he tala ki hoku kaunga api. Pena kai ngata he ni kana e fie mau ke au, watu mpo e tala popoa ki he ngahi ngā ue a ngā. Pea ko hono whakamao popo tuku ai whikau ki he alu o tala, na fie mau ia ke au atu ki he ngata anga o e mamani. Wakai rewa ki he ata e waha ata u whaka konferenisini. Kamata ki a e ata e evangelio i he waha taimi koe ni ai au ku whakafuafua ki he laumari e whaou kotoa e ua fulu maua ko baptaisa mai ki he siasi i he waha ata u e nima koe ni. Hoko atu i ngahi ngā ue whakamisionao hange ko ia atu ai kau whewhine toa kase ki kau whainga tā ia, e kau toka vai i he kolo bea pehe foki he whare maha ki, bea moe piriso ne i he waha taimi koe. Whalakalaka koe ngā ue whakamisionana e lava ke toi langa hake ai ai whare nofu anga ai misionana e monuka i he saikolone i he uanoa uataha, ai ana e whahoko ai langa koe ni he wanoa uoua. A ahi whamisiona mea mei he ulu i ofisi, talu mea mei he whadafa vai whanua na whahoko i wanoa ua tolu. Ai ana e lava ngea kau ofisa kotoa mea mei he misiona, mea i he wanoa ua whaa koe o ngotare kita, mea mei he wālau toi whasapate, hiof mea moe pā fantas. Pea tupe mua ke u whawhi u kau tala vouhen ke nau omi ha pōpua ki hiwa ki mua ke u whawhi ai mitia ke nau omai ai ata whakaluku fua ki he ripoti koe ni. Malo.
Just. Ie kumana tuki ho olelei moho fai to tonu ko ilo pa e kuta e tau ke wina se iho ngahi monu ko kuhonga ho Pea moho ke lesi Ho oli o kakata hamaui Ke uwhai ai pea whakawhetai Sihaba Malo Eua.
mera ka whalanga me. Kau whalanga peke ke iki koe ni, koe ka tua koe ni o mafi tainaka. I will trust in you and know that you are with me forever. I'll confide in you, 'cause you're the only answer that matters. Even in the darkness, you will be my light. Even when I'm hopeless, you will be my guide. I will not be shaken, I will not be moved. Even in the chaos, I know that you're good. You're the keeper, protector. It is you that holds us together when everything else fails us. It is you that holds us together. I will trust in you, your thoughts and plans of me. Whakakato ake ripoti hono o mai he kautala vouha hiwa whaos ki mua ke whaos. Whawhonga te wha malo he tuku maha mo toka. Niuatoputapu Eua
ke mau mo ia lau mali e ma oni oni ilingi ki mamani Vakavanu ho maulato ekelesi ke mawi kunai afili I hono kumo ale mamo eiki e toko ni ama Vakavanu ho maulato ekelesi ke mawi kunai afili I hono kumo ale mamo eiki e toko ni ama toko ni ke mawi kunai afili I hono kumo ale mamo eiki e toko ni ama toko ni ama toko ni ama Pas mai dia Nipota Eua kot Whamalo atu he whainga maare koe ni tau whamalo ki he report koe ni ai tare kita me he whanua Eua koe nuk mō mea pekiai wia ha whodou mai ki tau record ai report koe ni whanua Eua o lava no whahok ia whodou ia ha bobo ki ai Obo malo ko whafongat pe whamalo ke whaifkau shop pe moe whanua Eua I he whahoko mai e tau report ko e whiawhini ko ne lawa e tau ongo report ko e ki he whiaf ko e ni ma malo atu he lawa whahoko pe me Niuatoputapu pe whoki ki he whanua Eua. O ne lava koe, ko ne lava I pe tau polokalama koe ki he whiawhini. He atpea ki whanongonongo koe ulak whakataha koe ai ko mitlahi fo'ou ai ne toki whapasa nai. Koe na ulak whakataha e whahoko e pe moe a bongbong he hiva. Hiva a bongbong e te ui atu he skeitari ai hingoa e kau ko mitlahi ko hui ke manatui ko time ko e whahoko a bongbongi ku ke heni ki he polokalama ko ia. Kano whakatoa kua te whamalo lahe wite ka ting modol e lava whahoko e tau polokalama ko he ahoni neongo pe ku full day e ngahi aho ko ni pe he ki a bongbong tau whafuafua pe e lava pe ai kaihoa tā pa tau malolo ai pe o toki whakahoko pe ai konga whaose polokalama he hoa e whiawhi. Ka koe ku lawa i ngahi u polokalama koe na lere ka kato atu he ngahi aho koe ni. O e whamalo ko pongbongi, ko e hoa pongbongi pe o lere wak ke kai hoa tā. Pa tau malolo rewa teu ki he sāpate
mo fai fo ke mo baptize o bongbong pe ai o se malanga hoko ta be mo baptize pe sabate o fa hoko ai pe mo fanofo ka fai fe kau ordination fanofo ka fai fe kau weni e to fa ai na te ke na te mai ke programa ko ya sabate le duang ke skaitari ke ne to ato hingoa ke mo whatonga be kau ko midlahi ke tau whakakato be whatongia ko pongpongi he hiri ai lot pongpongi te tau hokot lewa whara tau he konga ko ni report frasa pongpongi ai potunga we report ia potunga we ako potunga ako ona ke to ai e mea mai o kau whata whanau ke report ka potunga we ako ko e te nau whao se ngai report e potunga we malo pito mahalo ko ngahi u hingo aini o e tau komit lahi hingo aini e komit lahi fo ou ko e ni mo mea mai pe kia i mua a pau ke i heni whamanato atu ke i heni he tau lotua bongbong pe a hoko toi be ki he tau whadaha koe e ko mitlahi wai pe whoke lao mo e tūtu uni e ko mitlahi ka pau te miss out pe ko mitlahi hangahi taimi pe malawa rewa ke toi whetong e hingoa ko ia ka koe hingoa ena o e tau ko mitlahi na whapasa ne nai mahalo ki whanongonongo pe ia tau whaia kei pe ia i he whewhin mo e talamanua toi pe ke te mo tolu i he tau he whewhin tau mai tau hoko atu koe kia pongpongi i o te whamanat mai skeitari ai kau baptaiso whamanat mai ki kau whaiwhekau ke whamahino mai ho mo kau baptaiso pa mo e teu mai ki he whiaf a pongpongi ai ko praienium ni hanga tonga e ta whako ia teu a homo kau baptaiso ke mau ki he whiawha pongpongi lere pe malanga o si hoko tai pe baptaiso pa tau toki whaosi lewa ai programa e whiawha pongpongi malo pito kai tupe ke whahatau lotu pe tau whaia kia i he whiawhini o tua mau whiawhia ke toi whawhetai atu ke te koe tamai e houa koen kai te mau whiu he ui ke awhiona he mau ilo ko mau tamai koe o tua ofa koe ke tuku taimi ma mau tolu pa ke whai mes mau whainga maari e ngahi aho koe ni mau whamalo atu he whalalawa na tula mau whamalo atu i he kaumai e awhiona i he whahoko ngai whatongia pa mo e proklama mau inga koe ni whawhetai pa honga o pito pito e ka ringu mau tolu maulo tu e tamai a wheitolana e whiona ka ke haere mai pe o whawhea o mo mau tolu i he toenga o ngai whatongia mau whai ka uhi ke whakalanglangi i ai pe a whiona o morimore ka ke tāpukina whawhaituituia e kaua ahi na lava mai pe mei tōpureanga e pe he ki he kāinga lotu i tongani mau whamalo atu i he tāpuaku o whai ki he nā ungahi mo ui whairu tuku aki mau tolu ho keresi he mau lotu i a sisu Christ ko alo ka ko mau whau mo ui amen malo pito ha mo pouria tua whatu malo